Waalaikumsalam. Lah, lu Im. Iya gua. Lu pada ngapain? Lagi dobol. Lagi ngedit lah. Ya elah gitu aja erosi. Bukan erosi. Tapi emosi. Ya elah soal dikit ngapa sih? Itu video udah jadi. Lah coba apa sih nih lu lihat nih. Aku lihat. Asa pun bisa. Ya gila galak banget bang, kayak bini muda. Coba gua lihat. Nih, coba lu lihat nih. Cakep nggak? Oke juga editan lo. Nah, abis ini gue serahin lu nih edit teks ya. Justru itu gua kemari. Ini laptop gua ngeblank kenapa ini? Lah, ngeblank. Mana sih ini coba gue lihat? Nih coba lu lihat nih. Coba lu nyalain. Lah, lu pada ngapa? Lah itu lu nyalain korek nyudut apaan? Lah, tadi kata lu nyalain. Maksud gua nyalain laptop, bukan korek, bandot. Ngobrol dong, nih gue nyalain. Tuh kan, nggak bisa. Coba tungguin, lagi loading kali. Ya,